Kihana kigiriko ni igomeire mutumia umwe kuma Embu ya Rugongo thutha wa mwana wake wa muiritu wa kirathi gia form 3 na uria ni wa ukuru wa miaka 16 kuhirwo ihu ni mwarimu wake. Kuringana na Anne Wambui na riria tiritwa riake, mwarimu wa ithomo ria computer muhenirie ni kumurihira marihi ma thukuru hau na hau akianjiriria kuonana nake kimwiri. Kutoka minta makianjia kumburira akimbira join mukwendu na ni mende gugutethia tutethanie muturire tondu monete we mwana mwega na mwana mwathiki nivo ambiraga na mwiraga ni na mamutheri ndandino atutigire akimbira ni sanduka make ni vau iyo party ya ndi waku ni ngugutethereria kukurivira na school fees niguo anawe tu kwa ukinya tavu nginyite utuike gukora wena maisha mega tani. Oho muiritu ni ugite riria kinyirie ripoti ya kuhanda kuri mwarimu uyu no rianjiriirie kumurutira mukana wa kumuraga hithuria ndeto eno. Ni mwira akimburio ni uriku ngimwira nini nanda na riu ingi umenye uria tugwika akianjia kunuma akimbiraga na ngera principal no irwamana ke guti kundu ningi muvira ya mesoma kutina kende na dena fatana ni tondu nini mumara na maundu mengi akinumaga. Nyina wa muiritu no ria ni mutumia wa ndigwa augite ati amukirire thimu mwaka muhituku kuma kuri munini wa murutani munene wa thukuru uyu ati mwari ni murwaru no gwe kinye thukuru-ini uyu ni ara korirwa na mathina ma mwiri mweri wa kenda na akigirika cukuru maita mana ngitirwa ke mugire ku maita mana arabu ngioka ngimuvira ngimosa ngimuvira thibitari na muvira Kivugu General Hospital ni twathiire na tukithondekwa arabu nindia bota kumenya kana mwiri twakwa ni murito no na thengia kuhura ripoti ceceni-ini ya borithi ya Kibugu mundurume uyu ndari aratacukirio ikinyoro riothe. Kivugu police station ingi tukone kana atutetheke na riu akienda uteithio wa thirikari niguo gutigirira mwarimu ni oerwo makinya ma kiwatho. Nienda thirikari mondethie kabisa ukora mundu uyu agucuburi akugara kurugamira mwana wa ndigwa pio na ni emwe bariri kurugamira ciana ino ciakwa kabisa kinya ithome mwana wakwa kinya thome. Ni giko githukirie murutwo muturire wake kuona riu ambite kurugamia mathomo make. Ngiribotera Kameme TV itagwo Njeri wa Wambui.